الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم جماعات جمعة كنبس مبارك بولسن الله تعالى سلامة رحمة الله بركة يرشسن Nasip ve müyesser eylesin. Allah-u Teala'nın rahmetine yakınaygan bendeler arasında bulsak idi inşallah rahman. Muhterem cemaat, Allah Subhanahu ve Teala Kutsi hadisinde mınday haber bire. Birev mine yakın doğru bulgan, mine adım bilen kilivişe daimi revişte yakınaygan bendeme naşarlık kılsa, ana düşmanlık kürsetse, min ul bendemni yalgızın gına kaldırmam, anı saklarmın, ul bendeme yerdem itirmin, hem düşmanlardan katkırırmın, di Allah-u Teala. Allah-u Teala'nın muhterem cemaat dostu, kimsin ol, digen soravga, Rabbimiz uzi cevap kaytara. Allah-u Teala yaratkan, hem ul kuşkan gamellerini ütep, daimi revişte nafil gamelleri, izgilikleri bilen Allah-u Teala'ga yakınaygaş, Allah-u Teala ul bendeni yaratır, yakın iter. Hem eğer Allah-u Teala anı yaratsa, ul eligi bendesin bulaygına kaldırmaz. Ama Allah-u Teala min ul kişinin küre turgan күзләре, işite turgan kılıkları bulurmun. Hem ul kişi Allah-u Teala'dan başkanı görmez, Allah-u Teala'dan başkanı işitmez. Muhterem cemaat, şuşu hadiste bulay dip eytile. Eğer eligi kişi ni de bulsa sayılagan vakitte kişi ni eytir yaki Allah-u Teala ni eytir digen soravga Rabbimiz için hakiki dost bulup, anın yakın kurup Allah-u Teala'nı saylasa ul vakitte bu bendege Allah-u Teala zor derece girir. Hem Rabbimiz eğer ul minde şul bende minnen sorasa, min hiç çıksız anın dağasın, izgi tilegin kabul itirmin. Eğer birer nerse de yerdem sorasa, minnen yerdem kütüp mine yalvarsa, anı yerdemsiz kaldırmam dip vağda bire Allah-u Teala. Muhterem cemaat, kişi küp aşırakta başkalar ni eytir iken dip yaşay. Kübüsüne anın kılgan gameli hakkında başka kişinin fikri nindi bolu muhim. Bir balanı balalar bakşasına ilkende ana yana ayak giyimi alıp birgenler. Enisi ana ayak giyimin giyerge kuşa. Bu bala kuanıp bülmede kupma alı kişi bar şularının barısını da yana ayak giyimin kursetip kurdu kısmı mine yana ayak giyimi aldılar matur bulgan mı dip her birsin yürüp çığa. Barısı da subhanallah bik matur bulgan iken dip üz fikirlerin bildirgeç maktagaş kına şatlanıp ayak giyimin giyip kuya muhtarım cemaat. Kişkine bala ulu kişinin işkirsiz saf haleti. Ulu kişi aldarga, oyalarga mümkün bala көңелендә нәрсә бар, şunu bildire. Müslüman kişisi bularak bizge kişinin fikri түгел, şuşu mesele, şuşu iş boyunca Allah-u Teala ni eytir iken,
Ул бу халәтебезне сөярме икән, яки киресенчә яратмасмы дип уйлавыбыз мөһим, мөхтәрәм җәмәгать. Билгеле, бер җиргә барубыз савап булып язылырмы, яки гунахлы гамәлдән китәрме дип уйласак иде, иншалла рахман. Мөхтәрәм җәмәгать, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям бу дөньядан китеп Раббыбыз хузурына күчкәч, сахабалар берәр гамәл кылыра теләсә, үзләреннән хәзер Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям исән булып, янәшебездә булса, бу гамәлдән риза булырмы иде? Аны хуплар идемме? Дип сорый торган булган, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм бу сорауларына уңай җавап бирсәләр, шул гамәлне үтәгәндә үзләрен Расулулла саллаллаһу алейхи ва саллям белән янәшә итеп хис итәләр иде. Мәсәлән, курбан килгән. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә эшләгән? Ул курбан чалганмы, юкмы? Әлбиттә, чалган, безгә мисал күрсәткән, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм без, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгаләгә шул якын булу өчен Аллаһ Тәгалә безгә шәрифле айларын бирә. Һәм безгә шул Зулхиджа айын биргән, мөхтәрәм җәмәгать. Без инде бу атнада шул Зулхиджа айына керәбез. Бу айда хаҗ гамәлләрен үтәргә фарыз ителгән. Хаҗка бара алмаган мусульманлар 18 июньдә мәчетләрдә җыелышалар, гаит намазларга, һәм иншалла аннары курбан чалып Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешәләр, Алла бирсә. Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям әлеге көннәрнең бу дөньяда иң хәерле көннәр булуына шаһидлек китергән. Җабир радиаллаһу анһудан тапшырыла, Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям булай дип әйткән: бу дөньядагы иң хәерле көннәр ул Зулхиджа айының 10 көне. Аннан бу көннәрдә гыйбадәт кылучыларга тиннәр бармы дип сораганнар. Ул Аллаһ юлында ватаныбызны саклап мәрхүм булучыдан, ягъни шаһид булып китүчедән тыш Аллаһ юлында булучылар арасында аларга тиннәр юк дип әйткән. Бу көннәр арасында Гарафа көне дә бар. Гарафа көне улы хаҗның иң бөек көне ул. Ул гунахлардан, ут азабыннан котылу көне. Зулхиджа айының 10 көне улуг булып саналсын өчен Гарафа көне генә дә җитәр иде. Бу көннәрдә курбан чалына. Галимләр әйтүенчә, курбан чалу көне Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям сүннәтнең иң хәерле көне. Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям булай дип әйткән: Аллаһы алдында иң хәерле көн ул курбан чалу көне. Яумул нәһр, һәм аннан соң килгән Яумул кар көне. Яумул кар бу Кәгъбәтуллаһны таваф кылганнан һәм курбан чалганнан соң хаҗиләрен мина үзәнлегендә тукталган көннәре ул, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм бу көннәрдә гыйбадәтнең иң мөһим төрләре башкарыла. Әл-Хафиз бин Хаҗар Әл-Фатх китабында булай дип язган: Зулхиджа айының аерылып торуының сәбәбе иң әһәмиятле гыйбадәтләрнең намаз, ураза, садака, хаҗның бергә җыелуында. Башка көннәрдә мондый хәлне күзәтеп булмый. Мөхтәрәм җәмәгать, әлбиттә, бу курбан чалу белән, хаҗ гамәлләр кылу белән, иншаалла рахман, намаз уку белән без Аллаһның, иншалла, Аллаһ Тәгаләгә якынаябыз. Мөхтәрәм җәмәгать, иншалла, ике дөньяның бәхетенә ирешербез. Һәм безнең мәчеттә, мөхтәрәм җәмәгать, курбанга сарык яки сыер алырга мөмкинлеге бар. Кирәк булса, безгә дә мөрәҗәгать итегез. Мөхтәрәм җәмәгать, безнең гаит көне 28 июньдә сагат 3-тә иртүк гаит намазы башлана, иншалла рахман. Рахим итегез, шул көннән иншалла монда килергә тырышыгыз. Альхамдулиллах, мөхтәрәм җәмәгать, всем нам известно такое слово, как
аулия. То есть приближенный к Аллаху, мы говорим, человек. Это слово и в Коране, и в хадисах означает очень праведного человека. И почему-то так принято считать, что такой человек всецело отречен от мирского, от дунья, такой дервиш, чуть ли, можно сказать, не сказочное существо. Даже вот так можно себе представить. Но на самом деле, мухтарам джамагат, любой верующий, любой мусульманин, для которого важным является слово Аллаха и дела, которые приближают к ахирату, есть, мухтарам джамагат, приближенный к Творцу, то есть богобоязненный, вали, приближенный к Аллаху своим усердием в поклонении и служении. То есть в служении Всевышнему Творцу Раббуль Изза. И мусульманин, который безукоризненно соблюдает повеление Аллаха и избегает то, что Всевышний Аллах Раббуль Изза запретил, не то, что люди скажут или подумают о нем что-нибудь. Нет, именно то, что сказал Аллах Раббуль Изза, то, что делал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям. И вот в хадисе Кудси Всевышний сам сообщает, какое положение имеют перед ним его приближенные. Он говорит: «Я буду враждовать с тем, кто враждует с моими угодниками аулия. Если мой приближенный попросит меня о чем-либо, я непременно одарю его этим. Если же он станет искать у меня убежище, я непременно предоставлю ему это убежище». И в Коране главным отличительным качеством вот этого приближенного к Аллаху определяется верой, мухтарам джамагат, и высокой степенью богобоязненности. Аллах Тааля говорит в Коране: бисмиллахи рахмани рахим: «Аля инна аулия Аллахи ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун аллазина аману ва кану яттакун». Воистину, приближенные Аллаха не познают страха и не будут опечалены. Они уверовали и были богобоязненны. Им предназначена радостная весть в этом мире и в ахирате. Мухтарам джамагат, иншааллах рахман. И еще отличительным качеством аулия, этого приближенного, является стойкость на пути Всевышнего Аллаха Раббуль Изза. В Коране говорится: бисмиллахи рахмани рахим: «Инна аллазина калу раббуна Аллаху сумма стакаму татаназзалу алейхимуль малайкату алла тахафу ва ла тахзану». Воистину, к тем, которые сказали: «Наш Господь Аллах», а потом были стойкими, не сходят ангелы, и они говорят: «Не бойтесь и не печальтесь, возрадуйтесь раю, который был обещан вали, приближенным». Альхамдулиллахи раббиль алямин, мухтарам джамагат, вот эта богобоязненность, которую мы должны проявлять в месяце Зуль-Хиджа. Многие из верующих сегодня уже или находятся в хаджи в Мекке, или же готовятся к священному обряду. Мы же, мухтарам джамагат, иншааллах рахман, тем, кто, у кого возможности в этом году не было, собираемся в мечетях, в домах Аллаха, в его прекрасных обителях, иншааллах, 28 июня в 3 часа начинается утра праздничный намаз, иншаллах рахман. Вот об этом не забываем, всех приглашаем, иншаллах рахман, для чтения айд намаза. Мухтарам джамагат, богобоязненность, истикама, стойкость, да, о которой вот сказано аяты Корана и говорят хадисы пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, который мусульманин проявляет в своих делах, в хадж делах, в иншааллах рахман, когда приходит на гаид, когда делает курбан, проявляет иншааллах щедрость в отношении людей малоимущих, стремится к довольству Аллаха посредством добрых дел, своего пожертвования. Иншаллах рахман, это все из благодеяний, которые достойны приближенных
ко Всевышнему Аллаху Роббуль Изза. Поэтому, мухтарам джамагат, об этом не забываем. Помним изречение пророка, саллаллаху алейхи вассалям, где он сказал, что сподвижники спросили пророка: «Я Расулуллах, о посланник Аллаха, что такое жертвоприношение?» И он ответил: «Это сунна вашего отца Ибрагима, мир ему». Они также спросили: «Какую награду мы получим за это деяние?» Он ответил: «Вы получите награду за каждый волос жертвенного животного». И также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Кто имеет возможность и не приносит жертву животное, тот пусть не приближается к месту совершения нашей молитвы». То есть для обеспеченных, для людей, которые имеют нисаб, достаток, иншаллах рахман, это является обязанностью. Поэтому, мухтарам джамагат, проявляем щедрость для желающих. У нас в мечети также есть возможность заказать и барашки, и коровы, иншаллах рахман. Можете также обращаться к нам. Баракаллах, пусть Всевышний Аллах Роббуль Изза примет наш курбан, примет наши дуа в месяце Зуль-Хиджи, иншаллах рахман, все его благие деяния и поможет нам, иншаллах, в наших делах. Аля инна ахсана аль-калями ва абляга низам, калямуллахи аль-малики аль-азизи аль-аллам, كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام.